Mama wakwaba midin ede adwoa searching mesrel na wa subscribe to my channel. Mia notification bell no so for more news. Ohene Boamah ena Mugabe ena omwanu de mama omusi. Wanya sapone senya, wanya sapone na ne se. Eye by election a ekọ so ewo kumawu na anu. Result e ba out no. A 2024 about to NDC for a real NDC for more soon be a moon starting soon. And I say more strategy be a betting me a dear winia, Monfen to fame. And yes, I pad there, Mumbo to Manopo. Now moon means soon or pay 2035 because 2024 there few months are there. She said June, July. Or he never Boamah at the and seminal emu entry to Jan 80 and someone he never Boamah at the etuja. You are very important. Nipa you best selected. Eh? Me no can say. MPP vote omunya in 2020. Moga so be kojira baby no that than who I am to one masere. If NDC really wants power, there was some of the areas also more money break. Look, MPP yakoko tu kumawu election. Oh, na eya NDC forecast be. Oh, yenya 1,280 crab. Ebusuafo ensem we na ohene Boamah ede etuja enti ensem no enta so aye de ya 1,280 crab na yenya aye no moga yenya 1,280 no a etre se enuoma ekoso eti say and say baboga the truth of the matter and say abato na yeto no wo eye kumawu no by election no NPP never lost the election. Amalusu. Hey, when we be quite election, we were 14,000. Mutu abani we ya no, when you 14,000 but when you 15,000 and yet today you are 300 when you 305 eka. Okay, Moga. MPP and look attractive. Obianim say MPP and look attractive. Voter turnout on so eba hono na no so ni low, and so they managed to get their 15,000. They managed to get their 14,000 and got another 350 or 305 eba count. Okay, and yes mogas and sadia now about one a year kono say MPP say wamun ko pre-vote to crank ho biem na omu vote omunya ye no and omu kwa commentani a NPP has lost, NDC has lost the election already. Me say abatwo na ye kwa koto no say NDC say NPP dia no omu maintaining wo kumawu no say eno no kire so omaru sudia na say NPP so omu no obi ani asem na omu kwa commentani wo resource dia ene emoga e was say wo hu ne say mo me beba ho e was say wo hu ne say omaru su election no already. And this year, we know be quite election of 14,000. Ne who anya kono way, MPP who anya kono way. Ne pokra metwaba no. Ne who anya kono nyina tire no. Ne nipa metwaba no. Woman ne di nya 14,000. Enya 305 ebe kan ne who anya kono no. We wan wanya kukuda kasa abato ne ya wene ye. O wene ya da na uni ambi. Onwa. I just was better social media we so. I catch say obi a social media na so say ensemo meka fa Akufo-Addo ho si wa kunni penko no de meka fa Baumia ho de meka fa events ke Ufoleta ho de meka fa Honorable Kennedy Japan ho no me na makwaji sika firi ni pasumasi ho na ye pobo aye boy aye suma me se minisa abo ne fosem no ene me die na nanya me intention se me ye sa ade no na se wontimi ma bonti meka ye na wada na ho bia boni asan be gina wo sesi de wahun se mahama enyumadie bia wodie enko yenti wasamba MPP no enye mahama nti no ba on free NDC na enfree kina eye Kevin Taylor ho ya o pese se de ma Kevin Taylor nkasa no mu nenya no mu nya sa sika no ni motive o de ko sika na o mo demand ne emma no ana o twa U10 enti mama me da ate hima metiwe esanse me ka se me support ba o me enti me se won share me video ba o me video yes all you're right. Media, me show video 24/7. O video a main time share eye unu ya ne de. Main time post
But any political video be a baby I'm post to. He post to. And you know, me nkase wenti me knew who ya and I know me no. Unti me ngo me die me se me fi kwa na obi a local man say ye match die but oba bia ye maame. What you say nti maame no obetimi se me se bi ye firi mo ho ne bae nti me di obuo ne ani die ma na me begew me serew ase ona bu na oben ona bu kan Japan pa ka kire papa na me e ma na nti se sa Ameria mo akwabu adu no nko ade me nye ne supporters die me nye ne fan nanso se mo a mo se mo support kan Japan beti mase na mo beti a ma me ne evil ade a waye Boamah no I feel say ona bu kan Japan na yem ya se Ghana for said the Mahama kan na ye no kure me catch your place Mahama or 2000 more than 5000%. Short memory ni die. Na me ma na nyi da se da che hima bit ma post say ma we video that. Ma na nyi da se bit ma from Maria mo ko buodu. A video there to the page. I know say by this time under do mo bekasa. I don't care. But mama yes, it's to be ama wantwa ankwa I can say nkro no so ama wantwa sa na anko wani mu a wonso ma ne ntwa enko nkodu ba bi opese okọ abayo we ma se ene UK ban America ban ahu se onabo Canada Japan na onam ho se isi an eyi widini okoba nina no esan de wotro ekoto friends say UK ban ni America ban animu no egusu na hu say enya dwuma wo abrochi ase se bi obi tro letter de ma obi efa obi hu a ye monitoring keten ade kitu obi ni aso mu se twi ba cho bebri mu hu se sa no tro de koye no eya za o postu ye tua agi receipt e de kire be to social media say UK ban se omo hu se wona bo kare Japan se yesi ye nche no na wo wudini na okunipa na what that time central for it is a mother honorable fans mother you supposed to wake up you fans of Ken should wake up mother mo wake up ade na me hu na mali jimifo we oni ni kunkoye do and that atade ko campaign ma Mahama 2020 start out si nku na nado yentu na nado aban ne ono kwa si nku no ni yentu na deso ni nku no se de ye ne papa metina kunya so yetu na de so no ne ma yen swaro de en busu enum enti ene no mi se oni chance bia wo Kufuor side woni mi se oni chance biara wo Boamah side enti baby obetimi run fast ene ho kowura na wonnim se ese ewi ase se wodi bone a da bia meka social media eto so no o kasa na wan careful a ese ye abuja ene me kwa obi wa pa so wura watime wura o request no wura ko asem no epini mi papa se wodi bone bia wo wi ase a very careful ebra sa mo free the country ne bae ene sa so ko